Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Biyernes ning kadwa ng Domingo ning Adbiento. Antimurin, ing kanam ng aldoning misa novenaryo para king kapiesta ng Santa Lucia, Birhen at Martir. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao, kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Iangat yoring untugyo at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring untugyo at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tahong may natahong matbuking sala, makababad na, migising na, mibangon na, daratang yaing Ginoo. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iangat yoring buntukyo at lumahawe kayo, muling pangayat pusyo, malahapit na. Anting metong abalayan ng Diyos, awayabi tayong iyang pangiting banal na misa, bisan pang adwan ng grasya ng Diyos, makibat ka rin kaya katamong kayadwanan. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo, At keka antimurin, maya payabak kaya kayo, maya payabak po at amo. kaya ko mang kakalaguran mi, makayantabe, makisametong kaniting banal na misa, no karin ko pa man, kaya kayo man sana payabot ng pagkalabing Diyos, ing grasya ban, makibat mo naman king kaya kayong kayadonan. Miti po ng timong pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po tamo, ing patawara na katamo ng ipa, uling mitmuya king kamo, ampon ganaka. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mikas sala kami keka. Ginoo, pakit me kaya kami ing pakalulu, ampon lugod. At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, sopan mo keng lumawe, king paintungol mitmong kapanaligan, king panyatang ning kekeng talapangabos, mibiyabeke sanag pang king turuna, makasadyang tanggap kaya kambening milablab alugod at kasalpantayanan. Itingan adwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, amabibiyat mag-ari kambemot ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ni Propeta Isayas. Ing banala Diyos ning Israel, ing Ginoo at talaga pagligtas yu sa sabyan na. Ako ing Ginong kaya kong Diyos, ing magnasang turo kaya kayo, para king sariling ikakayap yu at mituro kaya kayo, king dalan asukat yung tuntunan. Nung may kiramdam kayo mo sana karing kakong kautusan, minagos sana kaya kayo, ing kanwanan a anting sibol akakati. Ing tagumpe, miras sana kaya kayo, a ating alun a mamagos king pampang. Ding kaya kong palipi, meging kasing dakal dalasana ning balas, at eko sanan pepayin tulot, ing pangasintang da. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Detang tutuki kaya ka o Ginoo, mikasululang babye-bye.
Detang tutuki keka o Ginu, mikasululang babyebye. Mapalad diing taong makiramdam king yuyusok ding marawak adaraptan. At makikyabe king dapat ding makasalanan ni makimagluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan ding kautusan ning Gino. At kaya lang yagkas, aldo o bengi. Detang tutuki keka o Ginu, mikasululang babyebye. May ngari yakin dutong at tutubo lelening danuman at mamunga king kayang kapanawunan. Sa giwalang parati ding kayang bulong. Matagumpe sabla ng daraptan. Detang tutuki keka o Ginu, mikasululang babyebye. Dapot ding marawak ela makanyan. Sepo lawaring pipayid-payid ning angin. Ingatan nening Ginu ing taong makatuliran. Dapot ing taong marok mirasyaking kapahamakan. Detang tutuki keka o Ginu, mikasululang babyebye, parangalantaya ing mayap a balita. Ingginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasang iba't king mayap abalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Yesus may salitaya ka ring tao nga na. Ngeni, kanino kula apakilo pa ring tao ngening kasalukuyan. May nga rin ka ring anak apakaluklok king plasa. Imeto nga tapok nga nang sasabi ka ring kaya bera. May nigtigan kami para kaya kayo. Dapat kayo tinerak. Dinalit keng malumbe, dapat kayo may nangis. Hiwan dinatangya, migayunuya, at mininum alak. At ding sabla sinabi ra, makidemonyo ya. Dinatanging anak ng tao, mamanganiyat miminum, at ngara namang sinabi, labi niyang taong matako, at lasenggo. Makilaguyo ya, karing talapan ni Elvis, at karing makasalanan, makanyan man, mi patunayan ing kabiasnan ng Diyos, king kapamilatan, ning bubungan na. Ing mayap abalita, ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Metong karing kapatadapari, miki linyang kalingwan, nga nang sinabi kanita, where will I put? No ka rin ko magbili. Kasi naman king biye, gawan mo ini, atin lang sabihan, gawan mo ito, atin na pa rin asabi. At yung kwentong babyan na kaya katamo ng Ebanghelyo, anyang ginuking pamagsalita na karing tao, ngeni kanino kula apakilu pa ring tao, ngening kasalukuyan. May nga rin na karing anak kapakaluklok plasa, yung metong atapok nga nang sasabi karing kaya bera, may nigtigan kami para kayo dapat kayo tinerak. Di na kayang malumbe, dapat kayo menangis. Mangin tulid mo na ating bagay king biyan, na asahan tamong gawa na ning metong tao, kalupan mo yung pamanigtigan daw, ding metong atapok, kaya manuha na ning Ginoo, sinabi ka rin kaya bera, may nigtigan kami pe, dapat kayo tinerak. King metong abando, itang dalit amalumbe, naman meging dalan ning pamanangis. At kini masala tayo pang akiting buri ng itimid ning Ginoo king Ebanghelyo, uling iwan na niyang dinatangyo, gewanan na ning dapat migayunuya, mininum alak. Pero nanong sinabi na ring aliwa, makidemonyo ya kano.
Pero niyang ingino, niyang dinatangyak, king pamikatawa ng tao, mamangan niya, makiinuman, pero linawi na rin ang aliwa ng matakoy at lasenggo. Makanyang kiyang aga yapong diwa, kalitang kayang sikat ayamanong where will I put? Nuka rin ko magbili. Mekaning metong nang masanting paganakang babiya kaya katamo ng Ebanghelyo, ating bagay king biye, mayap, dapat, kailangan tamong pansinan. At sana iti maging dalanban kanita, itang mayap agagawan ng tao, mapansin at kay bat iti di ng ulaga at makanyang kilalanan. Nya iting pabakalayaman ng misadya, antiya kaniting pamigunam, mayap abage pansinan, yang ulagat kilalanan. Gaganakan kining tegunan kong kasal napon, dati ko lang parishioner, karin king Senyor Salvador Pares king Candaba, sa Lapungan Candaba. Anyang panahon na ministro kong 2001 ka rin, ining kesal ko iriyo, limaya pang banwa. At ako'y may yapa ng may ngasal, kasi buli ng ganakan itang panahon na ameging Paris West dako, lalo na kitang panahon na itatang na, sinuyo king parokya anting EMDC, at imana naman, yung akiyadwangan ko king parokya, anting Paris Pastoral Council President o Coordinator. Pero yung ginakana pang Rio o Manila, yapin itang panahon ng yang milipat na ako kabetikan king Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes, kitang panahon na bayo ko pa naman mila ko king parokya kanita karela, king Salapungan Candaba, mika sakit yung cancer itatang na. Yung miyang ubi, Sir Ramon, ito yung high school PE teacher. Ang gana kitang panahon na milipat ko king kabetikan, 2009, pupunta alakan taka ko ka rin at kay bat ng magpabindisyon, si Simbat magpabindisyon para king kayang kapaldanan, adwa ng Sir Ramon, king pamilya, paindalan na king San Guillermo Parish Church, malang Manalbes shooting. Kitang panahon na ito, magaganap yung shooting ng Santino, kitang may bukas pa. Anya, biryana na ning anak, kasalya king San Guillermo Parish Church. Uling itatang nakasimete yung 2010. Nang yang alani, baramo buri ng kilalaning anak ing presensya ng tatang na niya napon may ganaping kasal ka rin king Bacolor. At inyabod na naman ning kesal kuing, sana makatagon pati na keng reception. May paintagon pa naman, last year kasi may sabi kami, ala na kemang may isang gatpanapon uling December 8, solemnidad ya, pero ngayon uling medyo maluwag na, may kami sa kaming alas 6 ng bengi, may yapan namot, salamat, may nakit kong kapalit, iyapong Conrad Flores, yung may nakap ka na ako king parokya. Man kanita, pagbigyan kayo ng kesal ko at abayanan niyo yung pamilya, kitang karelang reception. At para ka na ako masanting muri may katagon ko, ulingan niyang magsalita yung panganay ng kapatid, abang gitna, kitang kayang kwento. Miras itang panahon na may niwala at migtiwala yung kayang ayasawa. Kuningan niyang panahon na boyfriend niya pa mo, ining ayasawa na i-ace, misa na yeldo may kitutudya king karela karin king Salapungan. At anyang kinabukasan, panintunan date ang magalmusal, ere akit. Hanggang mo kitang, at siya palaking metong atahimik kalugal, kitang panahon na ito, mag-attend niyang misa online. At anyang akit niya ning panganang kapatid ng peka anak ka rin babayang ni kakapatid, ning kesal ko, may pasnoya, may paldan niya, kasi sabi na, may paborean ni wali ko kening kayang boyfriend, nung ilaman ding may katuluyan. Maniwala na ako ngayon kaya at magtiwala. Karin may pansin itang mayap abagyang dapat na ning boyfriend ning kayang kapatid makayanak at emo ito, di nina ng ulaga na ikit na nasabi napin, kung man ikit yung kanakong asawa pero ikit ko kaya ning boyfriend ning kanakong kapatid, itang pangareliyoso na pakikwana na pamuring simba hanggang online,
Kitang panahon na mas masyalan, uli na ning pandemya. At makanyang kilalanan, ining mayap ng kapagnasyan, nining boyfriend ning kayang wali. Aga nakakikwentong iniuling, ating bagay mayap, kailangan mo sigurong pansinan, at kimbanan tao di, dyan ulag at kilalanan. Nandin namang abak, magal mo salbayo, magmisang alas 6 ning abak. Kabang magal mo sal, mi palabas sa ining metong karing seseking balepari, senorik. Ako mustan kayo, kumusta itang kayong gagayak king pisamban, kasi po itong bengi, maganapit ang Lobenas ning Pasko, karing king parokya ng San Matias Apostol, king kapat banwa agagawan mi. Anya kasi nga kami king magalang, may kapakyabe king Lobenas ning Pasko king magalang, incidentally, for 3 years, ing parokya yung manyambot, anyapin ikwaming may Grand Slam winner kanita. Anyang lumipat kami king San Matias, Santo Tomas, mitok nang ing Lobenas king magalang kasi may naliwayang administrasyon. Nyanyang misang may interview keng PTB4 tungkol kening Lobenas ning pasuking magalang. Meging emotional ko king pamagkwento o ring gaganakan ko itang panahon na itang matong tradisyon ng Lobenas as neking kala, as kasanting at kalala makabaldugan, anong nuing komunidad, makapitipon-tipon niya, at kaybat abe-abe, saw-saw, potang gagawan na rin parol. At potang maglubenas na, siyam ayaldo, no, siyam mabengi, bayo itang simbambengi, amisang simbambengi, luluwal na rin parol, at dening parol, antila mong managkat karing talasal pantaya, ban magpagana ka na magsimba ng bengi, simbata mo, uling pagsadyan tayo ing kapag masasyana ning aldo ng kebay taning ginuking Pasko. Ay naman ketang pagnasan mo itang manyambut mo, pero mas ikit ming makabaldugan bala mo dakin ning pamagsadyaking panahon ng Adbyento, itang abe-abe, magobra, kikimot, agpangking kanya-kanyang kagiwan, lalo na rin kaya na ka na medilinan pamigatagon, gamitan ng karelang creativity, itang karelang kagiwan at talento, dingaliwa nung kagiwan da magluto, makasaupla, dingaliwa namantabi nung nanaman ng malyari ng agawa. At makanyan niyang misunduing tradisyon ay tiking parokya, anyang lumipat ko ka rin king San Matias Santo Tomas, kasi itang may interview ka na ako, anyang agbanggit ko yung lungkot, mito ko nang ing ligdigan parol, ning Lobenas, ning Pasuka rin magalang, uli na nitang minadawang administrasyon, hinamon na ako, bakit hindi mo gawin sa parokya mo nga, no? O sabi ko naman, sa magalang kasi may budget, kasi ang nagpapakontest sa Lobenas ning Pasko yung munisipyo. Kung magpapakontest ako sa parokya, wala akong budget. Pero dela ko itanyang muli ko, makanitang misunduing Lobenas, bat king magalang, megawaya king San Matias. At least yung 2019, wala pa namang pandemya, pero yung 2020, 2021, agyang elamililimbun deng parol, sindumi pamurin, bayang emitok ng gagayak minalamo keng bisitas. Pero po to, maghanap itang kaibat ng misa, ilimbun lay prosesyon la, dening parol, panimunan nining metong pakrus parol, sisimbolo kang Kristo, at ditang labing adong parol, stars, ilan namang sisimbolo, karing labing adong apostoles. Kaya abing patron keng gulot, at kaibat kakantayang paulit-ulit, yung Diyos de Salve. Dakin ning tradisyon iti. At uling maganap po ta, kidubning pisamban ing misa at kay batitang prosesyon, maganap ing makuida programa. Dening kaya nakan king parokya, ilang in charge king dekorasyon. Na nabingi, kay bat kung may kipagkasal, disnan kong magobra, kung no asilip pa niyang mabibengi na, niyang abak kagising ko't magal mo sal dumadan niya senorik, betong karing kayabe, mangayak king kilubning pisamban. O sabi ko, kumusta kayo na kung oras may yari? Yung pagkibat na kanako, among kayayari mi pa. Buti sabi ko pala method tod. Among kasi din abe ako, tinlang klase nga na, tinlang lub. Nga pekiyarian miya, kinabukas lang. Kanako, ako man siguro ikit kinabukas may gobra rening anak, pero buri kong pansinan, itang karilang iyang pangakasayuan. At siyempre, migit kitang pansinan, iting karilang iyang pangakasiwan, buri kong dinan ulaga at makanyang kikilalanan, ining masanting at mayap ng
gewa at agawa pa. Makanyantang midilinan pamikatagon, na sana, ing Diyos man, pakikuhanan tamong akit at sana gyang detang simpleng bagay, mayap agagawa na pansinan tamo at migit lalo na diyan tang ulag at kilalanan. Kaniting Aldo, ya pininiitang mo munang Aldo na itang aldong aparisyon ng Birhen ng Guadalupe. Ameganap December 9 hanggang December 12, banmang 1531, karin king Guadalupe, king bansang Mexico. Masanting yang dinan pansin ining kwento ng San Juan Diego. Amekat kitang mumuna, man bisang maniwala, kening papakita babae kayo, at adwana, ing patalakad pisamban, kitang lugal ng nukan niya pepakit. Ang gamu kitang anyang mipayabot king obispo, ining kayadanan ng Birhen, siyempre, minyawad la namang senyales o tanda na ere naman agad peniwalan San Juan Diego. Yung Birhen yung ginamit ng tanda, datang rosas, datang bulaklak. Apebabili na kening tilma o kening balabal ng San Juan Diego. Aketa pa namang panahon na ito, uli ning dimla, imposibleng ating bulaklak. Pero migit kanito, anyang pakit ng San Juan Diego, rining bulaklak, ang mga lago, mga santing ang bulaklak, may buuyang larawan na ng Birhen ng Guadalupe, kaya ng tilma o balabal ng San Juan Diego. At iti maging dalan at may kilala, midyang ulagat kilalanan, ining mega na paparisyon, karin king Mexico. Pilidinan tang pamikatagon king Aldoldo ng Bie, mapaliharing ang diyang simple mong bagay mayap, kailangan tamoy ting pansinan at antimorin diyang ulagat kilalanan. Nanding abak uling English ing misa king parokya, ing misa diyang pabakaliyamano antiya kaniti, let's express appreciation as we give due recognition. E naman kitang magpa-importante tamo, maragul mo namang bagay, nanuman itang masanting at mayap tamong gagawan o mekad mayap pagagawan daring aliwa, sukat tamong pansinan. We must recognize, but aside from recognizing the goodness of others and of God, we must appreciate the goodness of God and even the goodness of others. At sana itamo man makanitang may appreciate, itang ma-recognize na naman tang masanting at mayap tamong agagawa. Ngayon yampang tayo, misan pa iting banal misa. Di na nakatamos ang pamikatagon ng apong Ginoo. Itamong yening at yukeni, pati na ring kakaluguran at yuman ka ring miyadiwang lugal, ka ring kanya-kanyang pibale-bale. Bulalag ng Diyos yung kayang kayapan at kayo pa yan. Pero adwa na kaya katamo niting kapag masasyan, mayap abage, pansinan, diyang ulagat, kilalanan. Manahimik tangin, iking makoy na pinandit, banano maning kayo doon ng balang metong makayansa ng maramdam at king rasyang ipagkalam ng Diyos, mipakibatan at makanyang mayap agagawa ng Diyos, kaya katamong pansinan at itamo sa iti kakalingwang dali ng ulaga, migit lalo na kilalanan. Panagkatababiyan na kaya katamo niting kapag masasyan, mayap abage, pansinan, diyang ulagat, kilalanan. Talakad ko ang ini para king panalangin ning malda. Kapatad manalangin tamo king Diyos ing pangmayupayang tutu amitubot king kayang anak, apanayan ding bansa, ibulalag niya king kawakasan ning panawon ng ting ari ning alan hanggang ligayat nga tamong ining manalangin, Ginoo panwanan me ing balayan mo. Ginoo panwanan me ing balayan mo, para karing maglakbe kapulungan, libutan ning kagut-gutan ning yato, para king papa, ringke katamong obispo, pari at ding sablang magobra, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo panwanan me ing balayan mo. Para karing sablang bansa, mitipon la saking kayaryaning kapayapan
at hustisya ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kanawan ding pakakalulu, tularing ating kapanamdaman at kaligtasan ding makasalanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kekatang sarili, mananunasan ng libutan ning tula at lungkot ning biya iti, paratitang panenayan ing panyatang ng Kristo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan daring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam, king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing biyayaliwang programa, ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong arkidiocesis. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Adon ngining grasya ning Diyos, ban miyabye kaya katamo kaniting panahon ni Adbiento, king pamanaya tamot pamagsadya, ban misan pangganakan ketang mumunang Pasko, na pepakit ning Diyos, ng yang king biye kakaluluan, malyari tayang apansinan ing mabiyan ng presensya at makanyantamo sa niting adi ng ulaga at kilalanan agyang king kakaluluan mimiral ing kayapan abubulalag na ning Diyos at makanyan sanang miyabiya ing bendisyon na makaparikil ban mipakipat ng kaya katamong kaya doon migit lalo na ing grasyang pakayap amunye kapaldanan king nanong pamang sakit tamong panamdaman at itamo mismo maging kasangkapan tamo baning kaya paning Diyos pansinan diyang ulag at kilalanan manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ginoo, iligtas mo kami karing tanikalaning pamikasala. Matulami sanang panayan ing panyatang na king ligayan ing kaya kaming talapangabos. Potang ibulalag na king yato ing upaya mo't lugod. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo, kapatat, baning dawon tamo matanggap yara paning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy, paming miglalang alaking ulagan nung alaka, kabang antabayanan mo kami kapamilataning kaya kang pakalulo, tanggapan mo la rin kaya kaming panalangin at ayin, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin, iyat na yoring puso yo. makayat na nala king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Inyang mikpa kung babae may kisaut kaya kami anting tao ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna
At biglat niya para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni, panayan mit, itang aldo, potang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana itang kaligtasan na piyangako na. Ang ini paninayan mi kimit mong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, layon makyabe, alamtok ng babiyak kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Ikapining banal o ipaha, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtug may ng espiritu munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ing ginuming Yesu Kristo, at atandanan mi pa kanitang biyang mi panganyayaya, at bayon ako sang nabdinauning biyan aking pamaylasang pon kamatayan na kinwaning tinape, pepa salamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinmang niti karing disipulo na nga na. Kuanan ye iti, ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo, pepa salamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na. Kuanan ye iti, ikayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang ining gaganakan mi, o mapamakalulang ipaing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Daraon miya kaya kaiting tinapin ng biyempo ng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mong pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misalusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal a kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban miganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ing sablang paring Pondiacono, at ing sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng pepainawak ing pihong kapanhayan ing pangasubring mebye. Pangadimila ring pakamalan ming mayang unabye. Ay ilaman anong waman anyang mibiyebela tinangkinan may kulang may kamali. Pero atin mo namang manghayap abagyang arapat at deti burimi lang pansinan at sana ipangadimi maging dalan ban kanita. Idala mo la at ding sablang mayang unabye king pakaludo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawon mo kaming ang karapat dapat magkamit king biyalanang gaban kambiyanin mo na Virgen Maria, Induning Diyos, kambiyan ng San Jose, ang esposo na, kambiyanin mo na Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, at kambiyaning sablang banalami, biya kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon. Apuriyan ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso-Kristong anak mo. King kapamilatana, kambiyan ang pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal ang pondigaya, kaya ka o Diyos ipangdabos mayipaya, manggaman king alananga. Amen. Bisan tamo pang adwan king Diyos, ing makibat siya ka rin kaya katamong kayadwanan. E tamo mo sana kakaliwan, potang ibulalag ng Diyos ing kayang kayapan, sana akwatay ting pansinan, di ng ulagat kilalanan. Lalo na potang makibat siya, agpangking kayang kaburian, agpangking kayang paralan at panahon. Manalangin tamo, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, busal tamo. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panawon mi, banking kasapaning pakadulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at bikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kadigaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryon at ing kayupayon, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipaming, ginuming sa Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko, kaya kayong kapayapan ko, babiya ko, kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan, minunaing pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal akapulungan mo,
At pamayapan ang ponpisan metongan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiya tayo king metong at metong intanda ning kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yatu. Ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, ing kapayapan. Ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, ing kapayapan. Ibiyemu ing kapayapan. Niyo ing tinapay bat banwa, nino maning mangan kaniti ay mati kapilan man. Niyo ing kalis ning alananggang biye, nino maning minum kaniti, niya kapilan man. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. That mourns in lonely exile.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkaluban mo keng pamanganay bat king banwa, ituro mo keng mibebe agpang king kabias na natlugod mo, karing bagay at subanwa, kapamilataning pamakirake mi kaniting misteryo, iti aduan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Dakalabagi mayap magagawa unin na ning Diyos, ing sana pakikuanan tamong pansinan. Karing may alabas na do, lalo na kayang darat nga Domingo, ikaming paring kapampangan, pasalamat king kalam ning pangapari. Lalo na kayang Domingo, dakal kami mag-anibersaryo, king pangapari, yapong mon, Pearl Jubilee Celebration, 30 years. Yako naman kambyan ng apong Pitsityon at among Soteyutok Junior, Silver Sacerdotal Anniversary niya. Ganakan nyo kepot, iabi mo naman kayang pangadi. Nung matingko pong oras, misang kapasalamatan king parokya, alas 6 ng abak at alas 9 ng abak. Atin pong makasadya, PPC at PFC po, may yapandang migsadyat nung makapagdamot kayo, kukumbiranda kayo po. Gaganakan ko kita milabasang biyernes ng KLNJ, uling bitin kami kareta kasing uling mayar ng season 9 at last Friday, itang tauli para kayang December, malyari po, tauli pinang Lubenas, ng Pasko maganap ka rin king parokya. May yapan niyang gawang special episode at may mili kong 25 highlights. King pamakirake ko king healing ministry, king kanakong biya anting pari. Pero siyempre, mo 25 mo. Pero nilimit yung 25, uling pagmasusyan king kanakong 25 years, king priesthood, king pangapari. Pero dakal pa may kading mayap gagawan at gawa na paning apong Gino. Antimurin makanyantang medidinan pamikatagon, na namang mayap abagyang gagawan tamo, panagkat naniting kapag masusyan, sana mapansin. At makanyang medinan ulagat, makanyan mo namang kilalanan. Tamo mo sana pabustan na ibaliwala at dinan ulaga at kilalanan ing kaya paning Diyos, maging kaya paning balang metong asukat pansinan. Pamikatagon o panagkat siyang babiyan na kaya katamon iting kapag masusyan, mayap abage pansinan, diyang ulagat kilalanan. Kaniting tauling dakyan ng misa, bayin tauling bendisyon, makanyan tamong misan pang kilalanan at dinan ulaga ing kaya paning Diyos, kambiyan ing kayang kayo pa yan, anong nutamo adwan ing grasyang pakaya bankam taning kapaldanan. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Malugod at mayupayang Diyos. Nganing umimineng pupusan iting banal misang darawon mi. Misan mi pang adwan king lugod mo't pakalulo, ing baligdan mo kami, at pati na saring pamilya at pakamalan mi ngening gaganakan mit, yabe king panalangin, kami na rin kapatid ming avid viewers and listeners ning radyo na ning kaya kaming Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. Nula pa man ka rin, yatsyat mo ring mayupaya mong gamat, O Diyos, at pagkalub mo ing grasyang munye kapaldanan, king nano pa mang panamdamang sakit ning balang metong kaya kami. Mayupaya ka, O Diyos, at kaya ka alang imposible. Nya adon ming paluban mong yan, king mabilubing kataon at pangataw, ing grasya mong pakayap, munye iting kapaldanan. At pami katagon man ikami man, tapat mi pang agam pananing kaya kaming misyon,
at dakal pang mayap abagi ing kaya kaming agawa, asana mapansin mo naman, midi ng ulaga at kilalanan. At kami man makanyan kami pang midi ng pamikatagon kaya kabaning biya. Pati na ka rin simpleng mangayap abagi ang daratan mo, ako kami sana iting pansinan, dinan ulag at kilalanan. Ngayon gagana kami at pakipangadiring pamilya at pakamalan ming masakit, nula pa man ka rin by proxy, through this antiling, payabot mo naman ka rin at pagkalubing grasya mong pakayap. At ilaman dyan mong pamikatagon, baning kaya kang kayapan at kayo pa yan, karelang pansinan, diyang ulaga at kilalanan. Paluban mong yan king katawan mit mabilog ka pangatawing grasya mong pakayap. Muntasat magdaton ka rin apektadon dakin ng pamikakatawan mi, ban mo niya iting malagwat lubos a kapaldanan. Adon mi ti o Diyos, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Labingad mong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patuloy ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo San kami. Ezequiel Moreno, Ipanalangin San mo Padre kami. Pio ni Pelgacina, Ipanalangin San mo Camillus kami. de Redis, Ipanalangin San mo Nicolas kami. de Tolentino, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin mo Virgening kami. Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Virgen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgening Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Paz y Ben Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgening Candelaria, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santa Lucia, Ipanalangin mo kami. Kristong Divinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo kami. o pakayap ng pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapalanan, O Diyos, at pakayapang lubos, kambeling pamilya amit pakamalan. King lagyo ng Jesus, pagkaluming grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kayadonan. King lagyo ng Jesus, diyan mo kaming pamikatagon, baning kaya kang kayapan, pating kayapan ng balang metong at ding aliwa, kaya kaming pansinan, diyan din ang ulagat, kilalanan. Makanyan mo kaming panuanan, O Diyos, bendisyonan, dinan kapaldanan, pakayapang lubos, king lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Biyang pang naiting banal misa at umaya kayo king kapayapaan ng Kristo at ganakan mayap abage, pansinan, diyang ulagat, kilalanan. Salamat, King Diyos. Mayap ay ugto po kaya kung natakala salamat. Akit ang delawan, O Virgen kamaslang, tinganggang emalempig dalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpantayanan, niyunlat, milagnahin pamikalukot, agad remedios
buke hing